Uwitwa Ishimwe Dieudonné uzwi ku izina rya Prince Kid, nyuma y'igihe kitari gitoya, nyuma y'imyaka myinshi ahigwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ubwo yashinjwaga icyaha cyo gufata ku ngufu. Ngira ngo mwagiye mubyumva hirya no hino, cyane cyane ngira ngo mwagiye mubyumva iminsi myinshi. Ubwo yagiye ahigwa rero mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, hagashyirwaho n'impapuro zo kumuta muri yombi, izo bita arrest warrant mu rurimi rw'icyongereza. Yashyizwe rero arafatwa nk'uko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi nkuru njya kuyibona bwa mbere nayibonye kuri Instagram ku mubloga umwe ukomeye hano mu Rwanda, banza kugira ngo ni ikinyoma. Ngiye kubona mbona n'ibindi binyamakuru bise biyandika, mpita nemeza ko ya nkuru ishobora kuba ari iya nyayo. Ni nyuma y'igihe kirekire rero uyu mugabo witwa Prince Kid ahigwa bikomeye cyane n'ubuyobozi, bitewe n'uko yari yamaze gukora ibyaha, ndetse bimwe muri byo biranamuhama by'uko yashinjwaga gufata ku ngufu cyangwa se gusambanya ku gahato. Rero ni muri urwo rwego uyu bita Prince Kid, ku muntu utari uherutse amakuru ye, umuntu wari waraburiye irengero uyu mugabo, byashoboka ko agiye kuba yashyikirizwa inzego z'u Rwanda. Ni nyuma y'uko afatiwe aho yari ari hariya mu gihugu cy'Amerika. Mbere y'uko dukomeza rero, mbanje kuguha ikaze. Iyi ni Kigali The Toilet Talks Entertainment, ni amakuru y'ibyamamare. Murabizi ko nsanzwe mbagezaho amakuru yose bari kugenda avugwa hirya no hino. Ni muri urwo rwego n'ubundi mbonye inkuru nk'iyi ndavuga nti reka nze nyibabwire kugira ngo mubashe kumenya uko bigiye bihagaze, dore ko uyu mugabo yagiye akundwa n'abantu batari bakeya, cyane cyane ku bantu bakunze Miss Rwanda. Ngira ngo murabizi ko Miss Rwanda ari imwe mu rwego rw'imyidagaduro rwakurikirwaga n'abantu benshi, batari bakeya, ndetse uyu akaba ari umwe mu bagabo bari bashinzwe cyangwa se bari bahagarariye iki gikorwa cyitwa Miss Rwanda, cyangwa se igikorwa cyo gutoranya nyampinga w'u Rwanda. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bagabo rero bari ab'imbere mu gutegura, dore ko ari nk'aho iki gikorwa n'ubundi cyari icye, dore ko kampani yabiteguraga yaba ari kampani. Ni ukuvuga ngo rero uyu Ishimwe Dieudonné, nyuma y'uko byagiye bigaragara, dore ko ari inkuru zavuzwe kenshi, ndetse ziratangazwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Ni inkuru zabiciye bigacika ubwo uyu Ishimwe Dieudonné yagezwaga imbere y'ubutabera ashinjwa ibyaha nk'ibi ngibi, dore ko byari biri mu bintu bitari byitezwe neza ko uyu mugabo ari umwe mu bagabo bashobora gukora ikintu nk'iki ngiki, ndetse bikaba ari na bimwe mu bintu byatumye n'ubundi iyi nkuru isakara cyane, bitewe n'uko yari afite ubwamamare budasanzwe. Rero twifashishije imbuga zigiye zitandukanye, dore ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri kiriya gihugu cyo muri Amerika, urwitwa ICE, rwagize gutya rukarekura iyi nkuru, rugaragaza yuko uyu Ishimwe Dieudonné wari ukurikiranyweho ibyaha byo gufata ku ngufu mu Rwanda, yagize gutya agafatwa. Ni nyuma y'uko hari harasohowe arrest warrant mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ku itariki 23 Ukwakira. Rero yashyizwe uyu munsi arafatwa. Rero abantu benshi bibazaga aho uyu mugabo yarengeye, dore ko hari nyuma gatoya, nyuma y'uko yari yarekuwe kugira ngo abashe gukurikiranwa ari hanze, ndetse urukiko rwaje kuza ruhamya y'uko uyu mugabo ashobora kuba yafungwa ndetse agakatirwa, dore ko rwari rwamukatiye n'imyaka. Rero nyuma y'uko yari amaze gukora ubukwe muri ako gasa nk'akaruhuko bari bamuhaye ko kugira ngo n'ubundi urukiko rusigare rwiga ku myanzuro rwafatira uyu mugabo. Ngira murabizi neza ko iyo umuntu icyaha kitari kumuhama neza baba bamurekuye akaburanira hanze. Ni uru rwego n'ubundi bari bamurekuyemo. Muri icyo gihe rero yahise akoramo ubukwe, abukorana n'umukobwa witwa Miss Elsa Iradukunda. Ngira ngo nawe mwaramumenye cyane, ni umukobwa wamubaye hafi, aramurwanira mu buryo bwose bushoboka. Nta kindi nawe yamwituye rero, ni ukumwereka ko urukundo yamukunze nawe yarubonye, maze ubundi ubwo muri ako gahe gato yari afite bahita babana. Nyuma y'uko rero yongeye kuba yanakatirwa, yahise atoroka. Abantu bayoberwa irengero rye, bayoberwa aho yarengeye, ndetse abantu benshi bakagenda bavuga ngo always love win. Ariko nyuma ya byose tubonye ko uyu mugabo yaje kuba yafatwa, ndetse yafashwe ku itariki 3 z'uku kwezi kwa gatatu, ariko inkuru zibashe kuba zasakara ubu ngubu. Nkusomeye rero ku nkuru gatoya, mu bloga umwe ukomeye hano mu Rwanda yagize gutya agatangaza, mu gihe nari nyirimo kubyibaza ngeze no ku Nyarwanda nsanga hose bahise babitangaza, na mukanya muraje mubone ibindi binyamakuru byinshi
bibivugaho, ariko umenye ko source ya mbere, amakuru ya mbere ubashije kuba wayumvira aha ngaha. Ni ukuvuga ngo ah, Ishimwe uzwi mu Rwanda nka Prince Kid, yarinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko aza kurenga ku mategeko y'igihugu, ubwo ni ku mategeko nyine y'iki gihugu cya Amerika, ngo urwego rushinzwe iperereza muri Amerika FBI rwifashishije ICA mu gikorwa cyo kumufata. Leta y'u Rwanda binyuze mu bushinjacyaha bukuru yari yashyiriyeho Ishimwe impapuro zimuta muri yombi ku cyaha cyo gufata ku ngufu kuva ku wa 29 Ukwakira 2024. Josh Johnson, umuyobozi w'agateganyo wa ICE mu ishami rishinzwe gukurikirana no kwirukana abinjira mu gihugu mu buryo butemewe, yavuze ko Amerika itazihanganira abanyabyaha bagerageza guhungira ubutabera mu bindi bihugu. Yongeyeho ko bazakomeza gukorana n'inzego z'umutekano. Kuri ubu Ishimwe afungiye muri ICE, hategereje ko hafatwa icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda. Ngayo nguko ku muntu utaramenye irengero rye, ndakeka vuba aha ngaha muraje mumenye uko byose bigiye bihagaze, dore ko nk'uko biri kuvugwa ko ashobora kuba agiye kuba yakoherezwa mu Rwanda, akaza nyine agakomeza igihano cye nyuma y'uko ibifungo cyangwa se ibihano bigiye bitandukanye byari byamufatiwe, ndetse byaragaragaye ko ibyaha byabaye byose yabigizemo uruhare. Ni muri urwo rwego n'ubundi agiye kuba yaza agakomeza ibihano bya hano mu Rwanda. Ngayo nguko ku bantu bamukundaga rero, ku bantu bari kuko nagiyaga mbibona ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, abantu benshi ubona ko bari guserebura ko uyu Ishimwe Dieudonné yabashije kuba yatoroka nyine akagenda, ariko ku bantu mutanyumva nabi, ku bantu babashije kuba ku bantu bamukundaga, ku bantu bari bamuri inyuma, dore ko yari icyamamare n'ubundi yari afite abantu benshi bamuri inyuma. By the way, uyu mugabo yari umwe mu bagabo bakomeye hano, ariko n'ubundi icyizere yagiriwe nk'uko bigaragara, birumvikana ko yagipfushije ubusa. Rero ni mu rwego n'ubundi agiye kuba yakoherezwa n'ubundi agakomeza ibihano bye hano mu Rwanda. So ngayo nguko amakuru agezweho nayo ngayo, gira ngo ubashije kubyumva byose uko bigiye bihagaze. Wowe fata umunota umwe cyangwa se amasegonda 2-3, ubundi ukande subscribe, dore ko burya nta n'ikiguzi bisaba kuba wakanda subscribe nyuma yo kumva iki kiganiro, nta kibitwaye. So murakoze cyane rero, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka.